no kugura ofisi yangore ya PFF Ekibina ky'ebyobutaggya ky'omunda mu ihanga lya Uganda ekyorubaju ruhabura gavumenti ekirikumanya nk'ekya People's Front for Freedom PFF eryanyakazoba kyarigayo hona n'okubaasa kwiguraho offices zaakyo omu rurembo rwa Mbarra eziraba enjunaanizibwa aha kyanga ekya Ankole n'okubanjurira omukago oguri hagati ya PFF hamwe na AND ekyamulemu n'okwigura ofisi yangore ya PFF. And on behalf of our party chairman, the North Mayor, Elias Rwando, I take this opportunity to open this office officially. Bite byona bitakabiroho ab'ekibina kya PFF babanza kwerondanda omwanya ogurikumanya nk'ogwa Catholic Social Center aho mu rurembo rwa Mbarra babanza n'okurugayo okurahiza abo bona abebembezi b'ekyanga ekya Ankole hansi y'ekibina nicyo kimwe kya PFF okugira ngo obundi bakatandika kukora emirimo yabo mu butongole batine kya kanisa. I shall fully and honestly serve the People's Front for Freedom in the office of Secretary for Social Services with all my skill and strength and upon the Constitution of People's Front for Freedom. Aha mukoro ogu habasa kuhikaho ekitinisa General Mugisha Muntu ogu n'omukuru w'ekibiina kya ANT kandi ho n'aba bakarage n'okwita omukago okutandika kukoragana n'ekibiina ekyo. Omu bandi haba harimu ow'ekitinisa Ssemujju-Nganda, ow'ekitinisa Proscovia Salama Musumba, ow'ekitinisa Dr. Bayiga Lulume, ow'ekitinisa Dr. Kamala Nicholas, ow'ekitinisa Francis Mwijuke n'omu bandi bantu abebembezi b'ekibiina. Ona nabwo ngo kuyaberye engingo y'omukoro ogwo ow'ekitinisa General Mugisha Muntu yarigayo n'okugamba ahagati y'omukago ogw'ekibiina kya PFF n'okya ANT n'ebibikiriza ino. Twikirizana ekyokugira ngu tukoragane hamwe omuliro tukwasa kutaho ebipinduka omu mbeera y'akarukarabe zakutera amangeyi kubikuraga nti n'embabazi byahinduka mu bya electoral commission n'okusimirana n'obyakwa bitashoborokire ekwatira n'omuriro gw'okaruhu ntuba twatera amangeyi turikubaasa kwegera ki kwebuleminga omuriro turayombekeho omuriro tukubaasa kakuma hamwe buli kyonna kyona kihanga okureba tukubaasa okukora ekikubaasa mutwagira kandidati omwe aha mwanya ogazi okukira kibahitu. Honorable Ssemujju-Nganda yarigayo n'okumanyisa abakuru b'ekibiina ekya PFF kuba kwija kutandika kwetorora ebyanga byona mu ihanga barikushoroza sente z'okugira ngo obundi bakabaasa kugira akasente omu nshaho nk'ekibiina kandi batandika n'okwombeka amaka gaakyo okw'omuri Kampala. Okuzimba ekibiina kyaffe tukontributinga sente okuva mu buli disitulikiti. Twagala tusooke okubeera ekibiina mu Uganda ekinaazimba headquarter e Kampala nga mugizimbye abali wano. Bwe tunaamanyiira ekyo nibo tunaagenda mu gavumenti tujja kumanya tetugezeeyo okugayo obululu. Nakyo nakubitije tukikwate n'amaani tukihande ekyo mwajja mutakikora. Ekyakabiri twababuuza tugende tukole reconciliation tugamugane n'abo bashaija Museveni yavuze ekyo mwakyanga. Ekyakabiri mwatugambire mwatugambira mutandika ekibiina ekisa ekyo kibiina tukakitandika bakwate the People's Front for Freedom lero mutirere ngalo z'amaani ruhanga aho kujamana Honorable Francis Mwijuke omukuganiraho n'omunyamakuru witu nangwa na Honorable Proscovia Musumba Salama barigayo bona n'okwereka ebyo abanya-Uganda biine kukora kugira ngo ekibiina kya PFF kyagenda omu maisho. Tunga certificate hatuzo ntwanjurira abantu ekitwatungire kandi tukubashaba ngo bakizemu twatagane hamwe turwane twaheza kurwana turi ngo twatunga uburinganiza n'obugwaje mu ihanga rito kibiina kya burijo era mufunira wa mu PFF ne mu ANT bamufunye okulembeze obwensanga mu bulaba ku meza nga bw'obulabe engo yonna mufunira wa
to rescue yourselves. Tebabagamba nti tubalimba bulimbi. Ffe buli kimu tebatuvuyeko tulowooza tumwakirete. Owekitiinisa Dr. Bayiga Lulume wajwekire owekitiinisa Omulord Elias Rukwago yarugayo n'okugambira abanyankole arikugira ngu obwahati baine kwegita ahagandi mahanga kwetoroora ihanga rya Uganda omu kugira ngu obundi bakarwanirira obugabe bw'abantu. Abantu bangi abantu abo ababanyigiriza babeera batono ku mmwe muba mubasobola. Byenjogera bitanze okubatiisa abanyankole mmwe naye mazima getumuteeka okukola bwe mubeera nga mugenda kwenunula n'okununula eggwanga lyaffe nga mwegase naffe abalala. Okwenunula kwammwe mukukolerere abanyakitala mukolerere okwegatta mukolerere future yammwe. Zasima Kajis ahabwa GNTV Omurembo Mbar.